Selamat malam. First, I want to say terima kasih for our supporters that come to the stadium. I know that they make sacrifice, and today they support us very well. Unfortunately, the team today cannot score a goal and cannot win. But terima kasih for you come to the stadium support us. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada supporter kita yang datang ke stadion untuk mendukung kita, dan mereka mendukung kita dengan bagus. Sayangnya kita tidak bisa menangkan pertandingan dan tidak bisa mencetak gol. Saya ucapkan terima kasih. Salam. About the game, I think we have more goal attempts than opponent team. We have more corners. But we not score a goal, and on the football, when you not score a goal, it's difficult to win. It's the second game that we have chances and not score, but this is the football. I hope that on the trainings we can rectify in the better way for after. When we come back to the games, we can have better finishing and special better accuracy, because we get goal attempts, we create opportunities, but the ball not go inside. Also, I want we're gonna play on 25 here again on Akan ASEAN competition. I ask for the supporters to come. It's a different competition. And it's important you come. As you see, we have many young players. Many of them are playing for the first time Liga Satu. So this is our reality. We are the youngest team of Liga, and sometimes the supporters want result. We want result. We want to win, but we need to give time for these boys, because many of them are the second lines of our squad, and this is our reality. Terkait pertandingan, kita mempunyai peluang lebih banyak, goal attempts lebih banyak, corner lebih banyak, tapi kita tidak bisa mencetak. Dan dalam sepak bola, inilah sepak bola, pada saat kita tidak bisa mencetak gol, akan sulit untuk memenangkan pertandingan. Dan ini pertandingan kedua yang mana kita tidak bisa mencetak gol. Inilah sepak bola. Saya berharap kita akan latihan ini diperbaiki di latihan, karena di pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi lawan di kompetisi Asia. Tapi di pertandingan tadi sebenarnya kita mempunyai peluang, bukannya kita tidak membuat peluang, dan kita akan latihankan kembali untuk bisa merubahnya di pertandingan selanjutnya. Dan terkait pertandingan selanjutnya di Asian Competition, kompetisi Asia, saya berharap juga supporter datang untuk mendukung kita. Penting sekali untuk mereka datang mendukung kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak pemain-pemain muda di dalam squad kita, dan mereka memang menginginkan kita menang, kita juga mau menang. Oleh karena itu mereka harus datang mendukung kita, karena banyak dari pemain-pemain muda ini, malahan squad kita yang termuda di Liga, banyak dari pemain-pemain muda ini adalah squad kedua dalam tim kita. Jadi saya berharap mereka datang di pertandingan selanjutnya. Primeiramente, agradecer o apoio dos torcedores. First of all, I want to say terima kasih to the supporters. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada supporter. Sei que todos estão à espera que a gente volte a conquistar os 3 pontos com a vitória. He knows that all the supporters come for see the team winning to get the 3 points and win the game.
dan dia tahu bahwa supporter datang mendukung kita, mereka menginginkan kita mengamankan 3 poin, melihat tim kesayangan mereka untuk menangkan pertandingan. Mas a gente precisa que eles continuem vindo, nos apoiando, nos dando força, que pra gente é muito importante o apoio deles ali de fora. But we know that they make sacrifice because they come from outside, but it's very important that they come to give strong to the players, because it's on these moments that we see the true supporters, and the players feel more comfortable with the support like they make today. Ya, dan dia tahu bahwa para supporter yang datang juga melakukan pengorbanan untuk datang mendukung tim kesayangan mereka, dan pada saat sekarang lah kita memang membutuhkan mereka lebih dari apapun. Nós também estamos buscando muito pela vitória, tá bem claro a entrega de todos dentro de campo. We try to do our best. We want to win. Kita coba untuk berikan yang terbaik, dan kita coba untuk menangkan pertandingan. O que temos que melhorar é no último terço, finalizando as jogadas em gols. We must be better on accuracy, the last pass near of the goal. Dan kita harus memperbaiki akurasi kita dan final pass di dekat gawang. Mas agora não tem como voltar atrás, focar no próximo jogo e buscar a vitória. But now we cannot go back because this match already finished. It's to focus and work for the next match can get win. Tapi kita tidak bisa merubah hasil yang sudah ada lagi, dan kita harus fokus dan bekerja keras lagi untuk pertandingan selanjutnya, untuk mempersiapkan diri ke pertandingan selanjutnya. Oke.